Pini berta paklang pon pepra kardong karbiang lo. Tike news kela arada tumaphan nili berta than bang phi rujili kro pipensi aberta nang paklang pon po. Pini perang ke pe nang palia berta arjupon pamisina. Patumi harangat resan komite ya tumpen dok moga foras IB long perang ke mai ke papon. Jale asom Harvard Regional Committee pen pini dokumka foras IB along kita bona press bit alam hipi ke la kuhelo kita amta lapor dan stame kuan bebe ka belo tamas kuntil nanjari ket pen apki pini putih lo ke cengsi lo adulo mate ke theklo je karbeng lo tamas kuntil tu job advertisement di non kachen dia kanti sini dukun me alam lo mate karbeng lo tamas kuntil apawar si nane bo paso nang man ket lo lasi pini karbeng lo tamas kuntil lo health and family welfare department lo langsung advertisement bidang dia tapi non change dia kanti isi ka theran de me alam dedo asom lo lasi langsung health and family welfare department along aku ketua IM ake hai konsing lo pi alami apa ni tu asom me juli kam tu malam dela bulan jebang li langsung sai pini ipang ton kok de apot labang solam de rana phang karbiang lo rana phang ni langka kacipi kan back ni labe gopi apa sih labang so job advertisement ko pini pang ton kok ma labang de ison ka chuni ni kala lo mate kabsum tu ma lalo je nangli mate karbiang lo terus konsil health and family welfare labang department alo kumami asom mate karbiang lo ko kumane manasom har di mereka kapek tu Student Association Harangha Regional Committee Forest IB Domkalong abangso press meet kithanan ko alam thegala pulo kedamtan September cheklo Karbiang Autonomous Council kan depakran kon job advertisement medical health and family welfare society bangso department depakran kon job department along upi athe pensi pini labangso ang dek kaprek athe tu ami memorandum ke job dam a complaint ke pale kana job nang itu halabang so ami memorandum upi athe national itu lapuan immediate action mate lapuan ang itu ardik and kon nang kok ma mate Karbiang Autonomous Council lapuan aja kong kabelo mapini arni kunil tu Karbi Student Association Harangha Regional Committee pen mengarjun tu dasmin tu Karbiang Autonomous Council executive members akai Mr. Council of Pibhag nilitum arjun tu nangli labangso Karbiang Autonomous Council long kedo apawa nangli kupia posi ini proper use thekada lo kupia these nangli tu kici eso tu ami memorandum complaint nang dipen lapan tong sekot penal itu labangso job advertisement aputha nang itu withdraw nang sesakan claim nang ko lasin ini tu Karbi Student Association Harangha Regional Committee penal itu han Karbiang Autonomous Council pha nang ke appeal kan tumban kelalo prabjit pen labangso nang itu kipitang a job advertisement hala sote industry adet kadu kawe hala sote industry nang itu ciklem ponampo job sinang itu kici aso phans karja pi kici aso phans ke do polotam de alo ma mai long nang itu Karbia khay pha Karbiloria pharman si ke ken ke dam lo ku pisi alo ma mai long nang itu kinin je kang hai lo asli tu ini Karbilo chari asom pen ke mentune da kroine lapen aprang pen kurtimolong le program kostame ini asom indu garani ba thai konglela kupine job advertisement Karbiang Autonomous Council pen kepaklan pon awren ang hoy lo
pamekan civil donang set ke pini nili Padahal asong amen hai di pol dana Ambong ano mo tu? Tande ini karbiang lo karo kumane ko asong atum karbiang lo untuk mas konsil health and family welfare at department along member of the pack kapajit dapat to labang sos asai mate la so job advertisement ang chili jo dia maruka ni karbiang lo untuk mas konsil IEM mate hai konsil lo ki fasbe arjipon ang tu lalo arjipon ako ito lasi nali practice pen labang so job advertisement kapon to ni ko kapon nali practice pen lang practice ni ko so nali pen anak ani hat ani ko तो चलिए असम पेन इसी के मांगूंगी में अर्जुन तुम तो गलत थैला बना लालो आके है फंसिंग नोपी नाली को मांगे लो पेन तंका के चुएन के दुको बजब तों labang so advertisement हमको विद्युत को मा मते नाली तुम apa karbiang lo tu mas council along apa do prong ke nali tum jakong dulu puma kali ini kalang lang kentak yang pulong nali tu nalang do prong puma lasla so long pulong kan tu kar bilo chali aso maro hari junior kumuti pen marka nali pam non so tha ke kentak ke ken pulong ka nili tu ke kitia dalam diam la perason kentak ken pul bom la pulong ke nali IM aku pen susun back nahi la pen IM lo ke do nahi a orta we lasi nali kupia the sipini la bangso job advertisement piket pe napi na jimit donang se lo na mate nang ni kumane lo tangka access ke andar ke duko pe na job to na jipiu ni tong pini la bang so job advertisement na ga jimit donang kok ma mate kupia the lo la prabjin dalam tu karbi anglong tu mas council ong chingbai pa prabjin la ni tu karbi lo chale so ma prabjin pe tu ma la bang so la woi nang pitek ngai jong senang itu la bangsa advertisement ki kita teng ka jong si kem ke dam de ko tang te ni tu ka ang de ka press ta me Instagram pe jesom ko nang ko BJP Mahamaya constituency atun perangge mai ki papa Karbong pasir. Lopen. Ini dia lo. Ini tunte ba alam deke la pulo. Je state district pedisian निर्देश दो लसो निर्देश के ला पुलो जे 21 तारीख वैक्सीनेशन प्रोग्राम दो Dormuka health center pen cenglo sub center along doan Mahamaya angka tinap laso vaccination program apa along kita ending kasi halaso health volunteer itu along kita sub center along kami health center along kami laso kato itu pada kecelakaan itu ini masih ini along itu kami di kemudian itu masih ada निर्देश बंगे लालो जे कोविड-19 ना किसो बंगे इसी फेरू ना किसो लसी फर्स्ट सेकंड परे लो लसी नॉन की थर्ड फेज तो ये बंगे इसी फेरू में नहीं लसी लसो थर्ड सेकंड बंगे नेशनल जो दिल्ली सरकार स्टेट सरकार लोग हैं जब काबिनेट तो काउंसिल लसो थर्ड फेज जतें मुनी तो लसो किसो पे Apran cerut kado nanti bukan situ bangke langsung alam intensity bangke ekos tadi mate pena langsung bukti bukan program dia do nasi arompin adompin abang putin tame langsung vaccination aminan idea asal center kami dan kami health center kami harus solong dampe langsung free vaccine dia imunisasi kado eta ini Mahamaya konstituensi kido kar di tenglo kapret akai dorong tu mantap ini nanti sini kan tu lapen dia agung tu betulan isian निर्देश bagi lalu lasi non kiwanji 1 November ada mondor dikit beji lasi halus mondor dikit tame
ini bangke mondol executive nilito office dia pen cenglo lapen nilito kapre sel morcha tunda do kalau dak nilde ke temper mo porja directive nang lo pulute nang chitong dunangi a committee a sel morcha pen cenglo te nang chitong dunangi a committee a sel morcha pen cenglo te ahoy a committee tumutan nilito pachimi kompo nase hauso program ng kami alang dito ha nang pachun dun fokusi ning khelo lapen de lada ko tulang ako isi bangke pachini kan ko lalo je party ideology wala putar isi khan kan to mang lalo je pini bangke BJP ta isi a party lo hauso party lo isi a party lo pulote ideology do a system do nase hauso ideology lo ele dom kanto hobe ini bangke mahamai mondol pe teglo kapre a committee itu abana kimiti mo pepinte hauso BJP aron tanglong pe kanto hobe do pen keklen kita nang ciratun fokusi alang itu mata nilingin pen sinilikan tu lapente aku tutulan nilito cuke damta executive hem ame nilito mondol executive lo ake hai lumsing telam pe nilito alang li jum pe isi longri asuni ko alang li paklang kondo ate halo so longri asuni bangke lapelo ala da indeng ke thomdo indeng si bangke lalo arta ke on penan ke dobe oporjang samapu lapen isi bangke bidua pension lapen isi bangke ekdom kabe nai nai tu lasi halo so tu mat so longri asuni judigi ke nil tu di kondo lasi halo so dom tabe pini bangke noman bangke bang harui ke beneficiary suri sisian di kondo lapen non aku la so suri bangke non du tubom la lasi aku pon tubom ni la bagi torte lasi la solo tabe nil tu hala jitu a sistema no bate hala so an dengalong kipuria bang ko bang pitumpat nil tu dak mahamai mondol committee mate ye man de teke alang itu kan ketandang sunde lalo je la sona bang kudo pulte kia satunta nil tu mahamai mondol pisano je nang pali mansi alang itu kan pa pachini kan ko di lana TK News pen pini aberta kuansi kangton ponlo kardom